nti de ko ba ne se oba no de nti ama me so da hu ne se papa ne pekwan bi a one me bekasa na on pese me nya beyi ne mo obepe obi obe interpreter ama me nti na omkoye oba no ho ade de ne bae na de ma me hu ye na me beka kire we yaye me high life no rehearsals ewie etimi bo eyi ase bounce men are ready but the be trick I will say a concert count my fan no the group on by concert no ntini ye twen no mo wie mo rehearsals na etu ntini ye okanation da ko ewie wo fie ne ye fihia na boys no ho mo to da me ne ade bo bibi bokas na oba no wodem no osori ba na obefrem so bra me ba na say yenye hoho nso hoho ben ya owo hin oso wodem no fa hin na besin ko ya oso o de besin ko dem fa de wura dem no obi eni ho na obi sam se nti no otest me ahwe se mehu ana nti wo hu bibia na me so de mehu bibia nti me kwatena ase o se hey say na hoho na aba na konwa na me kwatena mo no tim na hu se no bibi ekoso sunsun bi ewura dem ho ti me kwatena nchen uyo obi opeka se bebra bibi ba so hu medical ka say inner spirit yankopon si odi note na ebo nipa na odi engine etum ti so ma ho kwan a engine be kasa kiro nti o si transidin wo de minim say o smart nti me transidin wo dem wo yemie no wo dem wo nso sunsum no ye buru 1000 nti ebra me trans ye nyina ye din ba se 3 minutes na mu say perfume bi blow dem ho na mti ya mati perfume bi nka say bibia ba dem ha because every spirit e won a perfume. Every spirit sometimes unam baby na say umia spray unya hwe umia ibia na say wote say bibi pampan bi eye hwehwehwe bedem aka hu say spirit na visit o nti omu niam na bebre stores bi obeko store bi mu aye na amanfo say anointing oil ho na ka kire o kane nanka malamfo na use sa na na akonfo na use enne akonfo adan wo ho asofo abetena aba declare ka bo mkom ton sa ne man mankrofo aso dem na meti perfume ni nka no na msi ya fe de mate ase okay hoho aba me mo akwa aba me kasa omote but omo kasa menti nti omo kasa oba na e kire me no so waje wo so na msi say friend say because my auntie trek for 8 years the whole Ghana me hu baby a minim afi na me ankasa nso mate me ba na me be ko trek nti me hu kro bi a minim so nti ne ba say wo free hin no so your friend we are your friend obohen na sa obohen no so ye bosum bi a boba ne da ye krom wonpo ano primary school no ne down e obi poso nti wo sane ahwemu ana ogina epona no ho na ho no edan bi eni ho say edan bipo no so ana school dan no ti e bo break na mini hwe na makotena ho na obetu eni ahwe nnua na ase na ebo na white tintintin ebi obehu na owo kese pa titan na oguso ewia kete timi kwa na meto na mehwe ne saa bo nso otwe ne konko na ntekra ma yesi abobo no hugo na yesi na minchawa no abra wo hu obo no wansuro anase wan ben wo se bi ekra nka obeka wo sata mi geze mi opisi so okay magaze saa de ne mi nsuro timi hwe ne saa me ame bra na ma sori na mba classroom mi nso mi mo obi amane enti for so many years na nka say oka ye boni din pe na mi say wo no aba hai na de mi no ehia na ono ka kire oba zo nganje wo ya kwala boni pa me hunahuna saa wo anwane da na mi say anti wo na obutu boba no so na wo hwe me no say ono na mi say mi nya kwala nga metwa oti o say mi ni so obetimi aye. This is what is going on. Na mi say okay wa mane no so oba na akwa no me ba no me ne na wo pono ase na ya me soma o mo se mayo bebre wo me nchen no no ye pani a ohwe me sika sem so sika ye kan nye sika e cedis tantana dollar na yedi no mo kan sika sem a gold asem no mo kan ono ohwe so na ya na me soma be asase so every day ba o me den omo de confusion na eba ni pa abra bomu every night omo ba na so no mo ba daytime ebe che yare ne nema de gu ni pa abra bomu nti osi ma hu ni bio de mi hu ye ne se waba ma obi awo no waba ye nipa. This is what is going on. Me obi timi
free so ase be rani pemum ye wonum ema ne ye. Na obi a wo peba na wantimi ambutu nyame na ase ebi kura na yare bi na wo wa wodie num wawe na ntwinam saa ma oyefu na ya be 3 flames ya tena wa wodie num unya laza tv num ya nke ben na ne flames na fiwo wona ma konfo fie anaju 12 o'clock na yedu na mesie yedu na msuo hu yedu na mpoano ya chi akukọ amawo aponchin odwan na ode akotu nsuo mo ekotwa ne tie gu nsuo so na office e baba na obenya saafo ni bi na obenya nti oso aba mo bia wo nipa wo no so ye konfo ti na se ono no bibisa ne se oka sa ba ni bisa na ye o maame na o otibi ro o ye konfo na so ono de me fa no so na be wi ase keke na me maame ankasa ni obosom no yes or no kwa bebre e wasase we so the whole world bebre ho ose me maame ni ohun so o physical no ye konfo no me fa no so na be wi ase keke na mo me maame ankasa ene bosom na ene ne kasa no na so okay mate ene ko ba se obosom na ka kire me se ena ma so odin a wa ye nti o ma ne nwo nde onwo kina ne maame mba ye 4 ono ye first born nketwa na wo ono wo ye na am so okay nti ebe ne no so so bra ne ho asema wo be ma wo be ware wo dia mepe wasem so bra ne ho asema wo ebe no benya bi na mo so ye rough dia ene no ano no na am so asuma na owie na obekọ no na so e ma na bibi kire wadwen a ya afre me ma be chekire mu akire na ma samba ko di ja me first time o si wonnim ne nti a obi de ne ho kogya bosom nanso ne fia be foto mi kum no am si da bi o minim na si yes e bia wutu kwan wo motorcycle wo de kogya wadamfo wo mra wo nua no mo o mo twa ma okope o betumi aha nipa na dwen a ye nua de afama o so obe otwene mu tan o mnja nti lasho mo njima maso nweme oba me chechiri mu akire no o mo nsa kan wie ansa ni roba na mo ase nti so obi de no kogya bosom a abayifo no ye adwuma ma bosom no abayifo no eye adwuma ma abosom nti abosom wo apa dan abayifo no nti ombetimi ayedede gu bosom na asuma masa because onye wo dihia woni control no so sunsun wiase de sa na tie nti se okonfo bi ti wo malam bi ti wo na wo se ofi abayifo ha wo nti wo do ho kogya na embre wo sunsun wiase ne se onye nipa na oye malam no onye wa obusuani nti oni wo su control na mum so yo sofo a nyame nsa wo no so na nyame tumi wo no so dia ene emfa ho ni se because ni osofo na ebebo ho ban yesu na obebo ho ban obetimi agye wo asema odi jam first time no no so oni e din kra ko e nti se papa no beka sa akire me a me pese me ka point no me wo ho na obi beka kire me madam makola ba ko di picture brem se sister bi oso ope madamfo nti yemfa me picture emba kire me na di picture no brem me na am so okay fine na me ko mechi kakra bra na me wan pofo je ban mu no in fact na okay e ka ho fe de a obi oni mbia ni se nya me di che me na me di kan ye Jerry be ma me ye Jerry wa Ghana na in fact uniska o mpali baba no uniska o mpali baba because me ntima no nkan kire ba se me pe no na mum uniska nso a me fiu na osi bie wa no nka nche oba se ope no na nti eye oba ne hu wo na wodi wachi ana na se ahonhom na ahonhom na ka wo hu no na ema ne twetwe ema ne brewo ka physical things hu nipa na ogina ho na mitimi dress oba me dress me hu so oba hu nipa konta ye concept am mitimi ye oba nso mikro man kasa mateno abo me bre nyina nyini kura na o ma hu se yemia nti ahon fe de nya me di bi che me nti enyum to nso twi nipa nti bia meto nyum be wie no na wan medwana akwada nti ansa na onsa be kan live baba you have to work hard ansa na onsa kan live baba yo na unyum tuo mu no abra na woto nyum ne eye wo papa no esunsum na de enyum ebre wana ana se enuro na odi dware wo no enum ma wotimi nya wonyum edifre difference e wo mu ne se ebra me wo primary school ade na all of a sudden na manage wo ye proverbs ebe na boy me so sata na radio
na wireless mbae na radio no dia homa so from Accra to the whole Ghana no nti wa homa te okwan mu a so for so akodwani na ebi boye fie no super na radio na ase na meda na GBC for na do Wednesday a omutinu koke post na omo proverbs competition tina me de metie sa na metwugu metirim nti afa metena wa mebu ben sa to so anti mpenifo so omo fie no omutumi twere match mame competition pani bi obabia na meyi na hwe na momra me hu se de esi twere fante no na me start say me twere gu buku ti hwe time am start ye na me gada nsam guo enwum to no so metonwum no okay abane say ampofoje ba me kobo enti ma to nkrofo nyuma ma hu say me ka we to ha before ansana ebra me ye recording wie ya me start say me ti ban me ye first record ni ma twere nwum no be 500 guo ansana nti se wuti Ali Baba nwum a enne be kyerɛ sɛ enwum ben wate Ali Baba nwum a nyame din nim enwum ben na obɛte sɛ Ali Baba to a nyame din nim nkwa na hia yɛnkɔ no bɔkɔ de bi ebe yie enwum bebre ho a metoto ya futuo minka sansa na mo agi mi adi o sɛ na ntwa to so de e chance kantwe o wuti enwum na ya futuo tie wo sɛ me na metu kwan me ko sɛ obosom mi bɔ me ho ban anase sɛ yampa sɛ obosom na de nwum ne ba abosom ne a sunsum no om ba wi ase om de om messages ne ba obosom bi eni ho sɛ obetu ofo sɛ ba obere yie na da achi wa ko heaven bosom biara ni won ti sɛ wode enwum a wo wiase ne sisia Ghana ha tu dwa won de omo akɔhye obosom ase a obosom ma on instructions no ɔse mi fi adabraka na me kɔ adabraka na me duru mampo bi na aka ne sem ego oni afutu bi ɔde mani pa oni asem papa bi ɔbɛka kyerɛ sɛ jabro na wo yɛ na bɔ bra papa na ebesi wiye nanso wuti Ali Baba nwum a etufu ti de bia me kasa brantie bi na baba obi ɔbɛpɛ Ali Baba nwum na ɔpɛ bi esua na ɔpɛ nyansa. Okay, yo intina unchire mu no ma me ahwefo ehunu se enye wo papa susum na na di wachi na se enye duro bi ana abosom no na ebo a wo ma wonwum no ebe ye hits a omom di abosom echi ntie nsem aye omka omom do to omdo omo akoye Illuminati ni no na ikanka ni bebre no nsem omde be nyina anya ade a betumi afa de papa bi efiri mu na mom onwo moto nwum hwe na nampadu wonwum bi enwum no fi mofrase obra eniwaro so utie nsam na ewo mu na masa abrabo na ewala wo osi akokɔ ehwe bebi ato a nye obi na ekɔpe bebi man se ha na ba wutu na to ɔno ane mɔde mɔ na ɔto na last show no class ma o kan se ebusua de wo bi dam o de nya asam hwe wan kokra na obedi wanim ɔno akɔka asam no ti wani fi obi so obre ne wara ntabra oba no eba yo de ne bekyerɛ wo no yes me ka kyerɛ say ɔwɔ hin ɔso wa Accra sister one funny thing is me too kwan me kuta Bible fanti but asante twi na me de fi Kumasi by na beda na fanti nti me kobo ban biem no I have to go to twi because me ye nwum na me ye fanti ma ebe na me bu no other tribes no muntumi nti ase fanti ka se mu odu pa nti na fe me try say meka fanti na mo nipa obo am papa e wo twi ne ka no ho ya bofoje okay obo am meka bibi na sa fanti be fro se da bi next time kan say papa no bo am ye pa me pe na sam so ono so pe masam na me to twi Bible na mentumi nkan ye nti me wo brofo Bible me wo twi me wo fanti na me san we kuapem 4 e wo me nchen all the time be obi bi sasa de nti na aboso mo me nchen na Bible go ma me nkyere mu nkyere wa wutie me pese wo tie ase se sun Kristofo na sun asorokofo Bible ekuta na wo nkwa asore na wo kwa asore nso wo ye bone wo sumase na wo nom nsa pe ma Bible na ti se dan a we siesi wo wa ye afie wo nyina awie nanso electricity form for power ne mbai nti at moment a obefa Kristo yie watwe ho afiri bone ho no abobra papa no enna Yesu ede power no eba behim nti na Bible no gum meka mu na nsama meka nyina no se wo bone tofa me wie de na wiase no bebi akeka kona yehu nti papa na ono di meka se odi mechi nyina no ne dia ne se opese oben me na se me kɔbɔne bi mu a wetimi atweme afiri ho ono so de ode beboa me no nti ansa na meto aso pese tie fu ɔte ase saa
man ko bosom bia nche se me kwaje duro na mo me fifi ho besin de ade bia me ye bia me twerɛ gu diary mu me twerɛ gu diary mu nti me odare de bia me odare ho me start bandstand me turn from 12 to 2 32 songs anya obi nyo Wow. obi a wa start the band for na wutumi gina bandstand turn 32 that means I was ever ready and sa number nti me piefi dem mu a na em se me je bibi wo dem mu me san ko dem so a me nkai nti third one no all the time so bible no go center table so na me fa baako nti makola no bisa me say leader brana bible so de ko na bandstand na me so me de ko rough neja sata na ya be ka kire me say me nya hoho me so me expect say girl no baba ho nti ban no mra ho no say nya abo 6 na hoho bia ba ban fo no ba ka say leader de on kasa ho chance Jesus oto mi wie because minimum sama wo de ba me nyum no da ben no na ma wo te say live band bo mo bo Ali Baba nyum o mo say nyum na edin o mo ntumi sua o mo nya adaje o mo be sua o mpe cheap ones no mo abo ti me to nyum nyina wie me call band stand me kuta bible me do me bie so na me to mesa no so to me nyum nya 32 about 2 ne mapon ansa na me tam bible ho no wahin na obegina ne ka ho lord kwan ho sister yeso na we me no 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 so bi say me say na da bia o de bible call band stand na me so na nkwa na me di bom de very rough also one for me rough na bible na age wo nkwa because unim ne ntia me bae me nkan chiro de me ko next time mesamba ni otu ni ka bye bye obakra young girl no ho fe basa Me bao no all ka say Bible no ena je wo nkwa na chese na wo ye honhom bone ana so no ye nyankopon esuma for ye angel. ni nyina ne se me mpre me ho ne ma bi hu nti wa ka ne de awie ko wo na bae na se Bible na age me nkwa de a de be sie nya sie awie nti wo de ko next time wo ba amane ho no me ye mo nhihye me ndwunu ho sister se wo tena se na wo ye sa de o wo ye free men for obi ho asam nhye mu asam bi ba no se asam bi ehu de a e bia obegbo ho mpa ne ade but obeka na asam awie unim ne ntia me bae na mo Bible na age wo nkwa na mo me ko next time mesa ba wezi me ko dwunu ho aden bi na esi mani se meye medwuma nti okoye me se be 5 days time ne e bo wa de so e bo be 5 na e be ka chem so sister na asan ba bi me bae wan fa ka ma o se maba na me ba na china mako na me so okay be se nko na me friend wife no mami o wa nya ni o nti o mi enu na ekodi dwa because me mra me ja ma no e ma ni bebre ho a o hu mi a na o ma show me o te so o ma be ka so ni me me po me hu pim ko shia girl ba ko an nka me wan pofo je ho na o ko me hu ntokwa pa e wa La Paz sata na miniska o me nam fom brother bi si ya miniska mbre ni fie na me fere dan so na edin ti o se me na anti fom na me ko oh sister we born din fio hey benim guegu ase La Paz o that day na me kan tam se me boa me na me te ban ni bi dia me ne oba bi ani asem nti bra me te me ban ni de me nam trek na me yere ne ka me ho nti me ne oba bi ani asem nti wo ba me mpampa mo but sister na ba onu nim se me nko ba bia no bienu o ko di dwa ba ye aduane di ewie keta me de nam no o ankasa mo naso me kwaje banfo no bi mattress na me da so ade a chi no ye pon ban na na dwuna ade a chi e wasaman kase nti me ye park ne ma na na dwuna nti e bo 7 a chi 6 o'clock ni e wo asaman kase community center so mo wo single room ho am pasim bibia wo kama na me ka kire o mo se ho na oba nde mo ko han hotel ma no ti usane ase wa hotel ho na mo ko han ma no nti e bo 8 na me say all den crabre me nti boys in baka kire na me ko 8 o'clock me wura dem ho pe na me tena ase sister afi na mani akwa wo no baka kire me no sorry oye beauty contest odan ho round Ali Baba hwe me o se na me tie me nye nipa o e maame wataba na me hwe ne sa ba la na me sa o kasa me tie o na me sa o ya maame wataba okay dey nti na obae asama o de bae ne say band leaders mienu e wo Ghana ha me mbo bi adin ba ko de o te ban kra na me ko school ba ko nso
not ban and chair and sana miss Betty me dear. Almost see made you money contentem do. Minya crowd. Because me kasa ba ku de papa pani mu pa yakobo ban baby. Ono di kan boy ade chin yan sana. Me so me koe. Sana na ju na koe kro no so nkrofo se o mo twan Ali Baba. Nti nipa ni nyina twen ye obo ban wanye nipa. Ade chin na me bae no na okrom ho. Ohyeda ye meeting kakra na one ban fo tuko na ju na osoma se mehwe se ono ko okrom na krom ho fa mehwe ne concert no o mehwe se Ali Baba de ti sen. Ti ban stand na ma stand de ka chem so chale papa na asoma nipa ba ko aba ho. Oba dan na yema. Ti ase me ho akoye hi. Small boy we na sin oti ban so bia ne se duro sister ne se enwum na me ye no. Emu ye duru. Enwum ne nsam wom nti obi abepa Ali Baba hwe. Yo na wonya wo inspiration free him fa. O se senya me de a chede ne ma wa o se o ye ho adwuma. Me teacher to me for say reading of books. Aba mo nya nyanse bebre. Na omo ana wo mo eto nwom no unsusu se dodo na no ne eduro na wo mo de eye wo mo anwum ana Afa ne meduro. Okay. O si ban leaders mienu. Omo se medwuma na ekoso ntentem. Nanem so ye eduro ma wo nti. Omo na asoma ne se omebre mase. Na chese maame water ne ba oba ye no chese eye bands no omo a oye eduro di ma wo no mo no masoma ne se nka ombra meku ana se nka meye wo den. Ende ose omra mese me. Okay. Se na obese no aide se eye nema bibre ebetimi aye owu asem ebetimi aba ne se bia yare bebo ebetimi aba ne se banks nya bedwen banfo nya bedwen ajaw announcements kwa be kwa konya accident na se adwuma se kwan be fa so wadwuma no be sei na on pese omba but oba na okeka nsem ina na oga mse me ba me kura me ni jo nti sika na amde ma me kura ni je. Enti sano ne kire se enkrofo tu nro de yanyum ana Nti na obekan no ebi mo ha sa na omutie se muma penso no enuto na ene anyumtofo edi etu nro de eboa wo mo anyum no nje se enye ene eye tete efi titi besi nne boys aba ni nyina no a onto nwum papa because omu de npo de kwan omu nam so na ye papa nti omu de omu ho awuro to the sense omu no spirit na detect ma onto na omu nka san papa bia no titi fo no de na je say oh bom ho ban because this time no enwum na auto na nya papa bia otumi say enwum a ebe bi okra nya de omu to bia so bo na wo sika tam sika na wo nyina no e sika duro eye wo mo wura inside that sense afi asem okoya na bi so betu nkrofo for spirit no be born charge nta afi nsem hu na beba nti e wo difference e wo mu no. Okay. Inti na wo no na eye nwum ben ela na wo woye. Maka jo say me tu nkrofo ma me hwe me Bible no mu. Enkwa na hia. Ma me nkinkan nsam kakra me twro se enkwa na hia o menua abrantie. Enkwa na hia o menua ba. Me se ebuburo kosua we ade e be ye nseda. Moma yen sre nyame o. Na o mayen ahoden ani nyansa. Na yen na ware asase so na de bi e be yie. Baby a me kan biem se o se obi o ho hye bre ya se a obeya ya na enye yie. Enti da hot wo a o se ofie nipa na eye no. Menua brantie, menua baba. Enhye ho awerɛ ho so ofie nipa na eye o. Na mo sufre twedi ampon. Na obeje wo so. Oh, baby e to so miense se obi be wiase o won kwan o. Nanso oni ahoɔden bia ɔno mpo so wɔn pa aba na wawo ahoɔden wani da so what is saying kra modern bɔ ebu musu aba so enti sɔre keka ho menua na pa adwuma pa bidi wani na wonya me so na me se ebe ye nkwa na ehia me nwuma metu na mpese nipa bi odi awerɛho baabi anaasɛ bibi ahyɛ no so ana office waka echi wa brabom no ɔte me nsam a onya ahoɔden bi sɛ no I can do it. Okay. Nti em no. Nsama na me nam na em no me de twere nwum me ko be nyina nsama nti wo hwe a even at all nkumi ma mentem maame a o hye fridge m sesi yi nkumi ma mentem obi de obekɔhwe nko a omfane nkɔhwe wuo nti ba mo wuo ma me nye boni aye wo me maame anim se wakum agye wi a me se mesra wada
ma me hwe me maame yie if say wa brɛ me ho. Okay, na metie won sem ni mu a na kyerɛ sɛ na yɛ high life na wo ya na sɛ na yɛ Ghana is known by high life. Everywhere. Ghana is known as high life. Betumi asese ne din akɔ hin ba hin kra high life. Oh, ni na high life. Sɛ guitar na yɛ bɔ nko ade a na wo bɔ eyi a kwawo mensa bebre ho mo nim ade e friend kwawo mensa onim ade e friend na bonsa onim hwe nso eno a na wo bɔ you can't change it. Wontumi sese ne din kɔ ba bia. Into high life we came to meet high life. And yet yenim hip hop yenim hwe. Ghana is known by high life. Okay, na hip hop ne ya ye womi ye Ghana hip hop, dance hall, afro pop. Eni ne ekeka ho no. Na eno no ebetimi e dia kɔ ba bia na. Ye nkomo no ya asesa. Me see Ghana the animal say high life. Ade we ya show a friend shirt. Nse wa nkasa wo friend skirt dia e wa wasem. But obi na wabonte hu se shirt na wo hye no na wo friend no yi. Okay. Wo friend shirt, wo friend skirt. Na nti enne no eye nwum tuo mu no wo hya ye generation mebu na ya bani ye nwum wo hya wo future. Ye mpanimfo na ye beto wo no binum hya ase even na get organ kra nka ho. Guitar nka ho. No mbo horns. Omo de ye nwum kwa mensa no. Eje ko ni moda so tiase akosu ya asomu bi o eje nya akosu ya dia kroji mfra me bu nya akosu yi. Oh, omo de high life no we kwa say baton we be kwa no de akogya we o de akogya we nso ye beto ye enti ya agbo akoduru ba bi nchirima na omo ba no ebinum gusu eto high life no ba bi wo ho a onsua de ofi say ye woni pa ye de awo no na ye wo de wakosua obi so ha ofi say obi wo TV so ntimi so ye bi nti e wo difference bebre nti obi a ye de ope nti ye hwe ye de bebi a ye beto ye no ya to aso abedu sa time mu amaka echi no so ye hwe bebi am do kwa akosi Nti na se wo hya ye penso no enhye dan ni future sa. me se high life no bi wom ebi mo ha omu nyamba abontin na obo se high life wom pa nkrofo ho my radio high life omo de nyum papa eba. Yo openi me das wakasa bebre na openi ene no omo to high life no ebeye de no mu so matimi enya won say ye share dance hall afro pop omo no mo gigigige Grammys no na high life no de ase ya kama so mu pia omo akwakogu nche edien eno mo so betimi aya ama omo so nya Grammy ya enkrofo awards enkrofo gigigi high life fo nso no ebetimi enya bie. Who are the promoters? Who are the sponsors? One almost sponsors our programs, no. One sponsors our high life. And I say those people now who can say recognitions, no man is sorry. You been me pushing on. Those people they don't know. Names high life. I bet me promote high life. No. Enti senyan kasa Ghana for no ye culture to ne akofo bro ni dia. They na met me aka fa ho. Those almost sponsors anema no eja omo amamra to akofo bro ni de na omo bo hu dewro ewa amaman so a ene hwan na ayra because enyum no abontin din na ye to high life me ameto nwo no to hip hop so hwan no obi na sponsor obi na edi ekobo dewro kire amansan na mo no ankasa obodewro no those promoters ni producers ni sponsors no omo ankasa ye Ghana fo but omo ja omo amamra to no makofo bro ni de hwe obi ono te abrochi memu obo reggae na wo wi a wonso se ekohiem internationally wonso ye hwe wo se ukrom de wahin alatani tukwan a agbada ahye de batakale ahye ne cha aka ho obi ehu so ya alatani Ghana ni kwa no hye coat wa yira wa mamra amamra o se ne no nti yankasa ne ya yira wonwa sponsor o wonwa producer o wonwa ye de o nka memeti me ya high life singer mentumi nkogina abrochi memse ma ba o so obi na sponsor de a wo Ghana ni na wo sponsor sa de no wo na so hu se wo ye Ghana ni nti wo tu kwan akwa abrochi na so wo ma Ghana abrochifo wiasefo hu se wo so wo memu no wo reading be a friend high life na wo produce anasa wo bo hu dewro alata ni nkogina abrochi memu enja ne rhythm to no nkobo obi de ti alata fo nyum all the time omo bo high life ni sand omo e de afrem
be Ghana for efitete so wo hwe ye aduane die mu ye ntade hye mu ye kasa mu efie bi obekom no omo ye Ghana for pa fantefo asantefo chimfo enso nkwala e wofo bi antitwi brofo kasa na omo ka nti in the whole Africa no yan kasa nya de anyame de kyɛn no ya yere firi ho nti na ma hu ni sa no yo wakasapa ya yira efiri ho na efiri emra wo si soa no edie pa na wa regret our life mu senka wo hu ni yanka adie we de enka wanye me regret hwe whatever comes to my way no anase bibi aba mabrabo mu no na nyame pese ebanti ne bae I never regret. Me regret is me papa ye pepe ni na mama ye fantini. Me regret is me ye Ghanaian. Me regret is me ye African. Me regret is nyame di mi ko chinye ama me hu niam eti sa ba na me boy yo bibia me ye yo be sin ne no. Me regret bibia because nyame program ade na to dada. So wo no regret nyame bia that means wo di nyame atem. Ade nyinem no se emfase de ma nyame. Nti se na me tie bia no me pe. ya wutie bia no wo pe Me pe bibia baba wakwam bia no e yade a ya program me bibia na efro bonsam ho ba nyame adom timi da so te ase ebia na omo hihye senka mi konya accident nwu me si su mi nya accident da me da irade ase na mo bi ho a na yare so me na hospital da je say no hospital me ni card na me se nyame so bebo me ho ban nyame o man nyansa me yede nanti bedu sabre no me ne me banfo nanti the whole nation ye tu kwan bebre ye nya asam da obi amfa asem bia me ha ye bibia because ahwe ye first ana medical kan chiro me ma me tu ngo fie sa no aka me duru ba bia no gina ho obraya me kan yi ebusua de obi da mu na odi nya asam ye wan kra na obedi wanim ono akoka nsem ma me ni si gina ho pati nyum na woto no ebusua no obi da mu na hwan na di wachi maame no fa saa ne manso na odi timufo nti bra me tu kwan nyina no minim se me ni obia ati papa yo kata we nti me hwa me hu yie ubum se me yakura sini amepe osi me maame si abo kokosechi oso de ne kwase ya epenyi kire kokosechi na ne vulture opete na nka oye no ma nyina ahini o e na obofo bi se wakotetuo na odi kokum no ma osi e na ahini menye ndi oba fie nso osese onanti ho a yebebu no so yakokọ nkrofo bekum awe obedi di bola so nti opete obi ampe no se da ba ya obenyina ache nti wo ho na wo de me yemfa se wagimi wo ye kurasi ni na mom de nyame de ama aba asase so no hold it ko wanim ni nyina se me boba nyina se ye ko baby na kese leader ade we enye yo meyi wadi ade a mechiri ni enye yi obi onim bia kese na se we nyimpa ye se nimpa na ye de a nimpa so betimi aye bi nti always I push forward me mpa ba bibia me ye ho nti me regret bibia o me life da even mami wata be ya oba me ko wa na ofipo ase no through her nti mami hu sunsum nsem bebre mami wata ne ba ne bae ono so afa na egusu ka ono so be kire me niam bebre na mami wata na obae na obeka che se ugofo akwaji adua soma ne so ma me ye obone no ono so kire wo niam bebre kwa ase yesi edi hu nkomo a adaje ntu kakra betumi no ebetumi edi hu nkomo first of all amama hu se na me nam me koba me boba na me koba no me watanfo bi oba bia omo awi ata se ompese omu se me na che se ye kama me wata se de ye ankofo so hu se ma me wata de oye nipa bone ni okum nipa oye se ne ma me wata ne omu papa ne ye mu bone de tie ne se is by grace ebia na nyame nim se nyame ahye program na to se bedrumre bia de me kwa ko hu no meka amamansen ate na binim de etu omfo se na metie fi 1997 na me start se me ko asori a me work towards asofudie no nsama maka to radio so TV so bebre crusade ahodo na ade no se ye ka se ye ka nimpa mpempem na manum nsami so aba convert aye Christopher a na se nyame program ade nto nti na obi aba manim pe na wo so be ka secret jame obi aba manim he pra ofin enkrabosum kole bobo fi Ivory Coast bebre ka ho obi aba obekire made omu nyina da omu ho adi a kire oda omu nyina ba me nchen obi anso wo nsama ode breme nsama ode breme adenti na Ali Baba nko ade obosum bi aba wo nchen na obeka nsam akire wo ene hu pa o enya me hu na ehu is by grace ena medical ka say nyame ehihye program na o start o baby ansa no be friend no so o scholar obi obisi ma bo PH o se BH o se na o start de nursery
nti bro wo de nurse na atade atete okɔ school a na osum ye de abaadi n'echi na obi nim sɛ obenyina bɛyɛ MP bɛnyame de no onim baabi a ɔde nipa ne kɔ nti at the end of the day no ne mehu sɛ sɛ na nyame aprepa adeɛ bi ato nti na Ali Baba nko awɔ ɛyɛ different wɔ saa nneɛma no mu bebree hɔ abosom ba wɔn nkyɛn a na ɔmo so de ɔmo akoma di akyi na ɔmo didi bɔne nso woka kyerɛ me sɛ na obi ampo ni woka kyerɛ me sɛ me nkɔyɛ bɔne hwɛ obi a nkurɔfoɔ de me nam aduro so ɛma yɛ asoma nipa ne sɛ ɔmmra me nkyɛn na ɔba a ɔbɛka secret kyerɛ me no obi a n'adwene mu ɛndɔ a ka ɔbɛka sɛ o ɛne saa na ɛte deɛ a wabɛka me ho yi ma yɛndane ade no ma wo I don't know that ɛnyɛ saa deɛ no nti ɔbaeɛ a wɔbɛka awie na wɔkɔɔɛ no ɔbɛyɛ me girlfriend wo ne no woe no ɔmmiɛ no nyina obi a ne wa me ne no woyɛ because na yɛ program at the end to the sense they came to tell me some messages and go away nti no na metie wo nkasa yɛ ma ɔbaa na woware no no woyɛ ne ho adeɛ no wo baa ma ɛma ogya awareɛ when you are no yɛtena for 10 years me fi abrochi bae na fe okay ma me fa wentwam on se abosun bebre ba me nkyɛn nkomodie ndɔso enti me koduru abrochi for the last time na me pese me kwatena ho no da ko ne akoye recording ɛwɔ Ealing Broadway nti ye wie na yɛte train underground train e fa na be pie Tampark Lane na fe fa bus ti na me tutu mani na me producer bi say opa bi na so me manfa books amba me pese me tena kwa always me pese me hwe book na so opa books atode a yanko Trafalgar Square nti e bedru hono na okọ de bia onim krom kyan me na e ko e ko wura bookshop hono hey books store no soon ti ono de ono so ye okọ tini wo producer no yɛ all court ni occult ni nti baby ode mi ko gina no na occult books nti hɔ na afa me ni bachi ho na me yɛ selection already na me te Ghana dada no nsuo mu na Ali Baba metimi ama nsuo na ate through books sɛ me sin common dos nti me pɛ books na hɔ no me fa book we papa no bia me fa book we na o ka say hey sa book me mbie mu because instruction o just working can san we biem bebre abodanfo hu okrom bebre ho ya books ebi ya cat spy ya to ya ebi ya incense nyama bebre na ho nti me select books no na mti so obi aboma beti right side say me twa me no e broni TikTok pa ti me jema man na so wa no odin sa fa na chi bible no fine na so chen we no done see a church holy bible kese pa no say take it this is yours na me hwe na nim I said take it this is yours no done bible me on me ginam de bo me koko na dam na say broni fina na me producer me say na wo na mo nyina wonim say wo de ne bible no producer no yɛ all court no kra nim sɛ wo ba bɛsesa aba bɛsum nyame obusum bia ba onim sɛ akwala we sa na ote they know na mo hwɛ wadwene sɛ nka wadwene bɛde na wa ma wo kwan na mo akodi bɔne bi na bɛda wo so nti na emaya mienu na woni wo ma anwo ba no na mebisa wo ma de ma menka we nsi na me yi wasam na no ti bra me dan mo na nka mebisa bro ni sɛ nka watua ka me de bible no kofie no waduru gate anu no akogina na gate ni a na ni kyerɛ down say right side na ɔhwɛ mo store no ti me dan mo a me ni bɔ ne ni ma pɛ na ɔde fa akwan store no so ansa na me pia abɔnten no ɔkɔ ba adwene ba me tim sɛ no nyame na ɛkasa kyerɛ me I have to leje sɛ we nyame bɔfo nyame na ɛkasa kyerɛ me ti mbeduru fie na me ka sɛ masa me kɔ Ghana then Ghana was manager sɛ Ali Baba den ne hia o ha na obetena ejuma na opa ya na aduane na obedi na den obedem bibi ehia e pe wasam no I have to go home osem be fie na me de me dispatch ni ma bi wo me ho ni na me nya nduro na ma me san ba fie e ba na take me 3 years betena agbawe na edura na jo a ma hye me white nika na eyira wo mra me hu bebi e fae nika na me hye white no shirt 10 o'clock na me nam bush buleme gbawe bi oti gbawe bi anim na ho na fe na nkrofo develop until obi a we sini dance on boss na me nam bush no shirt from 10 to 4 ahomache
me mpa ebo nyina isu ba ko me so ni so pa Jesus e jimi o Erade e jimi o for 3 years we ga say dia no keke na efi sa ne manim me kura mendi boni no mama o manya boni anti anhye me motia 4 be kan ho me sin komo na do so ye nwie ye bosum bi ni Ghana ha me ne nkasa e eni kire se ye boba wo so eduru ha ho enne ade chi a ye ko baby ti se yefan se wuniba anadwu na me gina banstan no abosom millions na omo ne menam no motia ka ho me kire ne ya motia nso bae ombedi ka ko wuniba ho anadwu no adwuma om koye ne se omo frɛ abeifo omo krom ho nyina ne abosom a omo wuniba nyina no omo meeting ne se Ali Baba ba ha kina yempa wa ha bia because asem bi esi wasase su bi esi wo sunsum ansa na pie ni kan mu nyame kora be hyira wo kra na ansa na aka honam no nti omo koye saa meeting no ho a abosom no pensa abeifo nde ade akina mi koduru a se abosom pani o krom obama me akwa aba nti imagine say the whole Ghana baby a eboban obi mi koduru a abosom pani ba ma me akwa aba ye din komo secret bi a okrom obeka kire me wodi wani hunu omo no true that but say omo no wo ebia ye biduru onemo nemo nimpa otikasa no ka kire me nti woni maame wataba no ekoduru mre bia ye break track me call na me nda hotel bi me fie na mkwada bubu ahye na oka kire me so bebie mani this is the secret na be ma question ejina yi o tiantia mu nyina mbisa na o se minim sa bosom bebre di wachi a kamamba ono so asema kan na me se dia na hu ya o se na yu papa ba ha na me se da so na obeka kire o ti asema obeka kire me o se obae no o se ne hu ye hu too much na dom edi nachi omo ye soldiers o kuta munitions asa so hu se de epie eni kami na no e wo sunsun mu dada o na me se dia asema na obeka o se oba na obeka kire ne se Ali Baba ya me ba me na me wo no e wo me se menti wi ase biem si e ma ne beye na beye anka me na mema ne ya na oba ma ne beye ti be careful na me se obi me ni obi me se na beye na opa so de ma o se ai me si na so no da fom tim nti wo suro me na so ya me bo bi aka ho bi a ko ba ma beye nsama a me kan nyina no obi ti baabi ebinum so tie di tu om hofo obi so ti baabi se me ka books asema onya na nka ma book bi ni no akoto ye wo nkwasiafo owiase na ye wanyansafo owiase obi wa ne buofu bi o Bible no na ko Proverbs chapter 12 verse number 1 o se de odo atentren no onye nimde de o kire nim ka no aya aboa Proverbs chapter 12 verse number 1 so wo tie de me kan na wo sua nyansan yi a na wo do homa Kristo a nyame ne nti odo ba asase so no obamu anya na mo bia na wo 40 years time 45 years time 50 years time na mo 17 16 na opro ho dia obonsam baji de wo nyina konche no do kra beto prison na wo mo sika na mo condition da ho obonsam bia bia expiring date da ho nti de kobai no nti ama me extra careful yo wakasa bebre na sisi anu magine aye mentanta sisi amenyim se menfrɛ Ali Baba anase menfrɛ osofo bonkyeremu ma me fi se menhunu de menfa mfrɛ de tie ne se media ne Ali Baba na mom ye call Bible school ne yame adwuma ye no ebra ye ma me certificate ni ade no na mpanimfo se adwuma na me ye nti anam yame asema metwe akra si esi aso no obi ani me omtwere me ni se Reverend Ali Baba Forster eduru ba bi so na ekọ crusade ni ade a binom so hwese a mpanimfo no bi so we evangelist ba me de emiran se Efrem Ali Baba tie maame bi menam na ne ba Efrem Ali Baba me penkwala sampa na maji so ye ti sei na obo ne ba nse he woni mankra mankasa o mi kwotwa asi ya mi kwa ma de mba na mbeduru maame no me ne Africa kana mama mi bi so asam bi o papa na oba wiase na ede ndado obo ne nsem no ye frɛ ne se o se Jesus na mso wahu oba Efrem Ali Baba obo no Jesus went to me and said, Nana Jesus, Uncle Jesus, no more Jesus. Now, me from Ali Baba na day. Intimidiani Ali Baba bet me from evangelist, who bet me from Reverend, no more in purpose post. The man say, Ali Baba Forster. O from so and the over from Biabo, no, ne hear me. No more quaya buffer so a mamma mia sama, cacra minimum, nimpa behu, no man who say, we are seen a timono. Fidiebi, a soon. O bonifona is a hurry. Oh, who, that's no cacao. Yesu nkwa na etumi hire nipa enti de wahwere bia bebi a wonam bia mo bi ndadaw na mo wo de koso abompa ye
akomchi obi kwa asori be 20 years na onye akomchi da o kaka osimi ntumi nti de bia obeto oyer efunu ho nsuo no ye de be mo anom na asa akonya yare enne nipa ewu ni na bebre ho yare eba oyer na omoton bebre ye efunu ho nsuo na nkrofo eto na owi a oso mehira so fa kofie na konom na emma nkrofo yare wu ebe ya nka wankasa nso gina yie obi kwa asori pese ye hye nkom obehu ofie nsam aka kiro na mo ntumi solve problem na betumi a kafa ho si wona som nyame yie se de beya nyam Yesu obeben wo enne hia first medasi bebre na asara meja okrama wakọ no wonyom no ya fipa ye enti ka benya nka to wonyom no ebi efa emma ahwefo eni adofo fi so won afew pa enyum ni de edosu pa na me de latest bi aba enna mpese me di ja okwan because na o phone so agba ache latest am de aba na enche obeti bi ache de eboni e de arehu oba ache de eboni e de owu oba o ye ache de eboni e de musu oba wai memmo nyame sombo o wenkwenya obonsam ache de enu bi ubonya me sombo wa bra bom bebreba ubenya obonsam ache de yo na wodi enyum foforo abai na dada no soso ka ofu ye baako a na nka ye de no soso dandan ye nti kakra one problem am yo sa na ma no say those people omo kasa na omo ntonyom na omo from musicians no ana mi say omo ya nkola nti winya aka say ma acapella pe na omo di mi ka bla 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 yeah musicians no me per se no eya na ne ye me din because me no aka say we only say Ali Baba ni nyam nyom na meto amama ni pedi bible say the ogidi no ngindi the ongindi so ntene ne baby the maka bebrebe ni ekoso ne hia kase ene nsam ameka nyam nyom na meto nti de wo phone so na abotie me da say enti no sesi ano album sen na wowo na afa so biom no sesi ano ye wiaso nyum no wagya bo nyam nyum nkwa na sesi ano wo bebo ama yate ana sesi a wakoye Reverend Ali Baba nyame nyum no eni wiase nyum no me to me no me hu difference e wom ne say me last one am de abakura say achede bone emmo nyame sombo no wankonya obonsam achede ne bi say ha life wo say ya soro nyum me the message na hia me sanity na abos no akuma 16 me gusu a me maame afirimu me sretiefo me pa chewo we de mesre wo pese o hia me ampa bobi ana akwankyere bi ana nsem bi a wonte ase a me number nie 0242 049 436 0242 049 436 de wonte ase de ekoso abrabo mu a wonte ase asem bi a me kan ya wonte ase no frame phone so a ye bedi nkomo yie na ya kyero ne ma yie me wa album akuma 16 me say me ma me daka e fridge mu 2 weeks ya ni no wuye onya 120 enam na ho brase ene na futupo de ma me nti enyame ahwe no so enya 120 afekura da obekọ na oda okura na e ma werho because we ase asa bibia eni ho biem na yegusu a yetoto enpo de me betwem keke na mom afutu a menye free maame ne nchen nkranhye sema ode maame no eno na ama mabrabo nya enwum bi a meto me ye menkasansa na mo age me adi o se na ntwa to so de e chance obofo bi owo na afuom na prisoner edwane ye na okoyi na atade sen ne gate anu e wo afuom wo na odwane ye no police for koto na omse da bi once ya betu prison atade wa nko ade hyame nko ade so obeyi na ma na say ne ade papa no mum koto prison obofo officer wada se na negu abonti asan betumi ato obia because idua esi kwayem se dua kase se bu a ebodua so asan na atofom that means asan bi obeko wu a ekra nipa ya to obo ase hwe ho yie no hoho obae se o metu nipa ofia efiefo nso ehu hoho obae abrabo no ye betu nipa he edan na wesi obi si bi ansa na wona nampo ye wo no abroche no akọ obi koya ansa na ye wo na nam obawo papa na maame ansa na ye bewo ti ade biara wonsa som no ka hu se obi aye bi dada ansa na obeye ye hia ho brase wasase we so na obonsam ama na ba no so hwan na ope no obro ho ase na omo ani da hɔ ne nsenka ho na mo wosi wiase no wa na wotimu dia obetu nipa wo hwem na wotie me obetu nipa ya tie afutuo na obrabo besi. Thanks for watching.